Wey guys. Guys, Jadi kita mau kemana nih? jangan lupa subscribe channel YouTube kita Asipamart. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan ke Kemana kok? Pulau Pasumpahan sama Pak Komen. Pulau apa? Pulau apa namanya? Pulau Pagang. Nah, nantikan ya perjalanan kita, jalan-jalan kita bersama Jeprijaya Channel. Sekarang kita akan ke Pulau Pasumpahan. Ya. Anda lihat saya senang. Iya. Doakan kita selamat sampai tujuan. Jangan lupa beli susu pempes ya. Kamu apa Pandi? Alan-alan. Nalan-nalan. Nih artis Tukang bawa kita. barang aja kita mah. Tukang bawa barang aja. Oke, jadi nggak ada. Oh, Oh ini ul. Masa satu kita ya. Jadi ini kapal kita guys. Ayo dalam Jo. Mambuh aja lah. Dah, kayak dapat sade iya nya mah. Tuh nih ya. Bismillah aja doa guys. Yup. Ya. Kamu apa kok? Ke pulau nang pedeng bujang. Nang jauh hastek di mata. Ya siap Bang Andi. Bawa nih. Mandi subscribe aja. Buko Jo. Tempang mbak apa? Hai guys. Aduh. Kapal orang kapten. Ayo. Onde mande. Come. Oh, enggak. Anjir lama. Oke guys, sekarang kita menuju ke pulaunya guys. Sekarang kita ada di ini namanya kalau di kampung nih bidua nih. Tapi kalau bahasa Indonesianya nggak tahu. Perahu. Ya, sini kaptennya ya. Video. Bilo kita ke Pulau Sodo. Sodo udah penuh. Ya. Anda lihat saya senang. Kita jalan-jalan guys. Kamu kita kemana nih Andre? Oke sana. Sini. Saksikan. Banyak. Alay lamuban. Nah. Fantasi. Guys. Guys. Lenda gamang nggak? Jangan lupa lihat ya. Aku Lo lah. Allah. Mesinnya halus sangat. Ya mantap. Kemana kita Bang? Ke Pulau Pagang. Pulau Pagang dulu ya. Ya.
Kami yang sebelah ko. Uli yang mana saya kok? Weh, ulang sebelah, woi. Yup. Oke, sekarang kita udah nyampe ya guys. Kita di pulau. Kau bawa kok? Apa sih kami tahu? Holding on to things that are changing me, thinking I knew it all, but now I see you showed me all that I could be, and with regret I turned and now I don't know me. I've been running circles in my head, hiding things left unsaid. I think I need a heart check. I think I need that conversation. I've been running circles in my head, hiding things left unsaid. I think I need a heart check. I think I need that conversation. It can't be out of sight, out of mind. I don't have much time to turn my wrongs to right. Running away like I'm the only one, coming right back cause I'm the prodigal son. Insecure and that's what I was. Your love is all I need because I've been running circles in my head, hiding from things left unsaid. I think I need a heart check. I think I need that conversation. I've been running circles in my head, hiding from things left unsaid. I think I need a heart check. I think I need that conversation. Gimana perasaan Anda? Bago. Tak apa juga lho. Balik kok ni mah. Kawas anak Aisyah.
atas.